बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्यक्फीकहुमुल्लाहु वहुवा समीउल अलीम एम्मेहा हमदे बनी अहर मेंगवे रब्ब उम्मत नबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमा नबिया शा एमा नबिया आले सबुन्ना सल्लवाता सलामा बरकल्लाह व दुआ करम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मिरप्ट मोहम्मद आतिफ आदे मियदु अनेक्कावेस दिवे हिराजेगा मितिबि इगतो डेमोक्रेसिया lobby kura democracy ge bafain kamga democracy ge bingara e machannaga e kolajjaha e hediye baani kamuga buna ba ko duniya miham ko deni timanna men mi dictator unne timanna men mi raitunge jazbataka egotaka bes balam benum ba bay nune timanna men mi duniya ga mihatarun gufaduru emme warugada roba dictator ge terega sifa debba fa dictator unne miyadu dive hirajyega aharmanna bifennani emme ruba dictator ge gotuga ufedunu mihun igatto emme ruba dictator ge gotuga duniya ko ufedunu mihun ge gotan aharmege gamuge raisum vegendatan miyadu aharmege avattere gome kamgawa Sri Lanka ga egamuge eteken insani igatto haggutake nigulagane eteke rayitun delluwala eteke rayitun mara eteke rayitun aniyadin dictatorun egabu ge rayitun bandajje sima egamu ge 22 million ge hator ba ko labba mehun kemene bobene goteneti duwala ko f5 kaanu libi emihun maguta kannukum emihun ge verige gatuga eduma miyadu aharmen dive hirajye ge leaderun huras miyeli mi ekkodaka bes kuran hewa bar kamennu Lanka ge rayitu nukuti ingeto sarkaru gadabadayukam wattala kannu nuwata namaves Lanka ge rayitu nukuti emihun hobafa sarkare e sarkaru emihun ge kandata koddinuma fail wima adi ege e hilafak emihun corruptiona bodeti egemwa jarimataka insani hagutan nigula ganamu dative emihun ge gamu alun abara hoduma rayitun nukume verina gwali istifa dipa gotabaya giyaddare gottu goye gotabaya gohomme emihun ehembune wara ritikon igeto sarkaru ge eduni istifa dipa gedyuma namaves emihun deke gotuga verinna ki emihun komme hate ges emihun verikam gatibenje he verinna ki rayitun edigen rayitun beenum begen rayitunna ingato verikame kodden sarkare hingaden rayitun iskura bay namaves emihun de kuni emihun naki emihun ge amilla ganune gawade ge darun emihun beenum gotu kakkanda kurai dana baykama namaves rayitun egotakan ebbehennuvi rayitun bolen nulebi Sri Lanka ge rayitun nokume emme pahun e hudumu hutaru Rajapaksa ge aila ehinga aili verika nimumaka genamataka emihun riyasi gadaware beswani adi sarkar ge muassasataka obase mi wadagati miyadu egetere bay verin filafawaruka dembes boda haka ena rais ke kabuga magamu durnuwan gode gotabaya e Rajapaksa ailage gotabaya Rajapaksa ena verikamun durkurma rayitun gowadi maves ekama bolu lamba demmes ena mihedi godaki ingeto gawmu rayituna hawal kurwata divehi rajyega mitibi hudumu hutaru verinna dictator na gulage regalu dambar wagutegga egamu duko matinda botek gas rajya wadigati minaen ekamu ehiteri devara demihen nukaba wani duniyage nustakun CNN nuga report koramu gerani divehi rajyege kudi gares Muhammad Rashid kaman enan ehiwi ehiteri filan ehiwi miyadu aharmanna gabul kureve miki hamekari divehi rajyege ingeto hamekari masekata nukan India government ekiketo India government government ge rayitunga bekonu kumas verikame watte nulevene timanna me metibi military fodu ames madadu deshe medu India ebihun
लंका के रईतुन नायकी का तिबिकम का भी नमवेस ahar menne kabul nukuran India gata mikamutere ga nuwale kama kare India moti duruga kulibalangwe rajalavva rajya gamiti bi dictatorun inge to me oluganu tiriga visnun tibi leaderun lavva hadi ha wafa oluganu tiriga visnun tibi leaderun mier weteken hadin ha basi newa holin bakkan kofi wagum minimum ko ngadewagun rajyege bodu holas ko films du ko labi dive rajyege fuluhunna karek eval god MNDF karek emme wage ige to giyaggal wagun bere hettunu bodu wagu adibunu bere hettunu rajyege bodu system teren ene lokumagen diyai ige to tagubota kangarage dive rajyege home ministry inland security walatta home ministry ngove दिवे फुलहुंगवे तेरेगा वारा वारगता ACP ना CP ना वेस्तिबे आदि आहार में तेरेगा सिपांग अनुवत MNDF वेसोवे एतनुगा वारा वारगता कानलुन्ना कैप्टनुन्ना कमांडरुन्ना माफियो वेसुले मिवारुगे हाते का हर में गावोती मी MSB का नेगुनु एना ए बोर्ड वागे राज्य के बॉर्डर फिला के नुकुमेगे दिया कमे wagufiluwa masekekuri hama wagufiluwa masekekuri sarukar miyadu miyoti ane wagu rajak eter kuruwafa miyadu mifaru ingedo wagufiluwa me hitelbiri ehen government ge wage e government ge etaka $1 billion khala bodu handani ingedo waguntake miyadu ingedo mi wagufiluwi sarukaru kombagetto dive rajye ge mifawu ge tariye govedu emme bodu wagu adibu bodu wagu ziyatu bodu wagu adib bodu ziyat bodu kiapa yokori fake medical checkup en hadwafa doctor ke fake city ke mache bina ko miga muga wagata ki ei abadus ham he wage parivecheya wage wakkan ko fiyamu emi honna waranga ba doctor ke medical certificate libene namaves hospital ga maset kura support staff paramedic narhun emi ko badive huritana devige bettunas डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट में स्टडी बहने आहार में हुदुमुतारू सियासी वेरिंग हुदुमुतारू फवा मिंबर की एन हुदुमुतारू वेरी का इंगे तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट बेनु में जियामु माबनु मिया विस्संग वेफा एन आगे दारी बेर नुकुमे ऑफिस मिनिस्टर वडा गतिमा ए दारी पुरु दू कोल्लाफा ए सियासी मिया का सर्टिफिकेट दे गन्नन छे सर्टिफिकेट दे जिया डॉक्टर गंगसा ए मिनिस्टर कुरमती बहत्ता ena yadi me baba ledunna nosu nobwala e yahar mege doctor na jassa halu mi adu doctor narhumes vejje mi aniya beri hodum hotar berinna nunake bunan mi jarima ta ka nunake bunan ahar ben kiya bagen asibi mi respected profession ka har ben mitibani ige to mi siyasi hadi murudaru siyasi veringe muddarwa kare nu doctor na ki amilla famati ga tibe bay amilla tu masake ko gen आमदनी हो देने भाई दुनिया के कौम में गाँव में कर दिए एबे का मसे के को आमदनी हो देने भाई सियासी वगुंग वक्कन को अंगिया आता दिमाग कुड़ा का डॉक्टरों के प्रोफेशन गुड़ा बेकर नुजे है मेरे दिवे राज्य का मेरे वगुंग के कोalition सरकारों इंगे तो दिवे राज्य के बोर्ड वगु दिवे राज्य के बोर्ड उर्दू को ठगुआटे का फिल्म यही तरह दीपा dengane kami dimakuri awatteri lankaga tibe boriti wagun filuma miyadu mu duniyan ham kodini kereba Muhammad Nashidaki hama pakka dictator kama miyadu migam ga mi veri kama ki hudumotaru veri kama kama miyadu migam ga mi India vikava sarkar ki India ga murtere ga sarkar kama aharmen Maoist nationalist movement mega de har ko infecti ei dehas एकाविस वनाहर में कुरी को बाहर में Maoist nationalist movement फट्टा Maoist nationalist movement हरकत सोशल मीडिया का कुरिया करने पट्टी इंडिया आउट गवर्न फरागे इंडिया में लोग पालूंगा हर में सलाह न उमटका आहर मेंगे दाहिरी मस्यर तक वदे आहर मेंगे गांव के वेरिंग कम कुरंबी को नमी हुंबुने एमी हुंगे करप्ट माफिया वेरिन आहर मेंगे राज्य के बोलत प्रोजेक्ट विकाला आहर मेंगे गांव वेरिंग मुद्दे हल्लु मटका
ekura masekken puttumattaka Moldist nationalist movement social media ga fetti online harakatege gotuga fetti mi gommun ruge nishana kiga mi fetti harakay furtama mes de rajya ga fetti India out movement fetti Moldist nationalist movement Moldist nationalist movement ki siyasi daira ga tibi bayno nama bes abadus gawa kandatang isna kurmataka mi ge tata ngahar kuri farga ga furagaw ga masaka kuramunda zuwanu corruption ge kaw gadabul nala leader tibi ba movement ke logo med mi wani de rajya ke siyasi party akun wagannaga e logo modify ko miadu India out movement ke logo ga tu gadi rajya ke kuri ga raisa ko ena hinga party akun eves very kollafa aharumen online ga social media ga Moldist nationalist movement fatta Moldist nationalist movement ke Facebook page official ko launch ko India out movement har ka ngahar me fettiru ga dive rajya ke buna ingeto idikolu coalition kuri ham emme masekete magmati ke mi hunge supporter nereken gomundu wei rice yamin salamek kure rice yamin free kure rice yamin jalun salamek kure rice yamin minimum kure namages eruge social media ga Moldist nationalist movement gomundu wei India out India ga damu daje minimum anje de raje ke gondala mienna nurakatari hinditwa garolin de raje salana kurenje tama gomundu namages ebuna PPM PNC coalition gomundi yamin salame kure emihum parliament ke semihum ga hame kani adu ibeni yamin salame kurma yamin minimum kurma miyad Moldist nationalist movement the logo any jahagade kengosa eves modify ko emihum ga milla campaign ke logo kan hadafa hagigatuga PPM ufambesbi hama party ves jahagade party jahagati mamonu kurigas mamonu budamungendi timanna ogandi party ke PPM ki bebe ke party jahagati ke mufaddi wujudanga iche mi PPM ki ege terang mufadino anen harangati PNC ki mi pada coalition member di opposition ga emi homoen emi wakkam nokura wagega miwar kuda kamekes wakkam mikuri Moldist nationalist movement the logo jahada ge endani e kuda modify kollava copy kollava fahadu ga kollama baluru kebbere mendukure baluru nge PPM ge nishana ke ka baluru bere nuko mihare mi harmen ga logo wes wagannaki dive rajye ga mitibi hatta haves siyasi corrupt hudum hutaru wagunna mafia aharmege gawuga raytunna libunu hazana dabali mihu MMPRC ge bodowakkam ge himene mihu MMPRC ge wakkam hingamunde rice yaminu ga yeruga rice yaminu ge sarkaru ga parliament ruhundigen hobafuri auditor general niyazu bunamundiya yaminu angamundiya MMPRC ge bodowakkam hingamundiya wahaka miyadus ingeto niyazu eburan yawahaka yaminu ga masala yaminu corruption nihinga kama yaminu manilanda nukura kama yaminu ki safu hudu kirkole kirdunya kama ena ekuba dawa ya behkotum kiketo auditor general niyazu auditor general ki dibehi rajyege sasa hadwa gota evanna fasa ka rukunna fasa ka sarkar libe amdani hadwa go balhatta ekamuga muassasa islamic mission ki dine kalita ta behgotum basbudan wonna muassasa health mission ki sikhi kandata kamedo basbudan wonna muassasa waki kamaka waki muassasa nge bohure etamuga kama be professional doctor hospital le ja doctor auditor general office wi amu auditor ingeto mifada financial intelligence abe professional financial corruption abe
kandata tahoge pura investigator forensic auditor meka kita me bay maset pura tanengi nama bes kikado yamino ekamade tere gburani auditor general niyaz me burani yamino umurdo maset pek kogga nolibe ha andani yamino hoda fabotte unaccountable wealth ingress bahumuna nama kotuga masale sabetuma ki miyadu ingeto kotuga masale sabetuma ki adi wakikave kine begento rajyega kotega masale sabituwanni miyadaki rajyega kotega masale sabituwa tanennu ei lari huri mihunnan insafu emihun liyawade godakan hukumi ba sadum kota rajyega miyadu hukumi begannani riha kurfuriya bagannaga nuwata ramloma baduhanti wegen gos kaachenneti rode villalane vasa bochenneti miskitakum ngeto juice packet kehenegi nikamati paate sora baduhage hantiwe moonumatiga kudikoka buram peshima bazaru fiharege telangana mati askene gwahatta fori biske hakum bihebagannegi miha donke wake bagannegi miha ena emedu ingeto hukum tangibeni rajya gati be bolati wagunna kan hukumen nibbe miedu rajya ge supreme court de sudi nidafa rajya ge bongo bi masala ega himene victim muhammad nashidu ena ge famulu ge bongo vi ena himene mdp ge is leader tibe gawmi salamata be committee adi ena emergency kanisbe ba rayitu majlis adi emergency ge mdp ge एमए मेजोरिटी फर्स्ट कोडिया मजली है आदि मोहम्मद नशीद की एमडीपी के इंगे तो राइस देन की है तो मीना के पार्टी के मेंबर हूं मजलिस के मेजोरिटी लगांगे मज नवारो न मजली हूं ए बोंग गोवी हादसा नुआ टेररिस्ट हादसा बे मिनिमम मुस्तकिल इंक्वायरी कुरानी नमबस मिमी हूं अमिल्लेया इंगे तो मिमी हूं मी इंक्वायरी कुरीवस Kopa minimum vara fakka ichikama inquiry report kamanga mihu budali miha hisabega dive gamu mioti miyadu migamu ga dictator kamihuri nashidu ena eke France ke me pahoge raske panu Louis Sola nuwata the great Louis ke namu mashhur ve nuwata the Sun King ke namu mashhur ve Louis Sola ke evaru Louis Sola ei source එක සාලිස් තිම්මන හරමීලා ඩිෆරෙන්ගොස් ඒනාගේ මරා හැම සතාස්ලෙක් ෆනරය හැම එගම්ග රස්කම් කුරි රස්කල ඒනා බුනි කීකෙතෝ ඒනා බුනි I am the state the state rules are in my heart තිමන්නේ කි සරකාරේ දවලතුගේ හුරියා ගවාතක එක බඩි තිමන්න හිතුගේ मेरे मजलिस का राइस के पकते मी इंगतो नवारवर मजलिस के राइस वस नुवत एमडीपी के राइस वस दिवे राज्य के डेमोक्रेसी के बापा का वगुना मिया एना डेमोक्रेसी माने कोरनी हम्मा ए लुइस ए फ्रांस के डिक्टेटर लुइस इंगतो सोलवना लुइस हम्मा मी डेमोक्रेसी माने कुड़ा गोता दौलत माने कुड़ा गोता एई हुदुमतार वरिन तारीख बलाली मा किहतो फ्रांस के में पौगस के पाना वी निकमति हालेगा निबिदियै मियादु आहरो मी गोवालनी मिगाम गति बि डिक्टेटर न बस जेहेने निकमति हाले मियादु आहरो मन मी फेलनी लंका गा हुदुम हुतारु अनियावरिक में कुरिबे लंका गे तक रहितुम वगन्नका मरा एतक निकमतिन बडी जहा मरा गेल्लुवाला एतक अनिया जलल्लागन कुरी सियासी हुदुम हुतारु बरिन एमिहुन नेमुंगास जुहुंतन मियदु हरमन में पेरने मतिका हरमन के कलांगा हरमन के वेरी रप यानी आवरिना निमंज सामुंदातन मियदु एदम के रहितन हिपर लिबी यानी आवरिन के किबे मिंजु मटका एगम के रहितन नुकुमे मसके को मियदु ए राजपक्ष के आयला ए हरकरी आयला ए बे गतन हुरिहा बार नकांति बे आयला ए निमुंग गयातन दनी फेन्नमु aharamanange evves hudumuhutaru veriyaka salamenu welekam ei kivento ei kid gurumanu allah wani igeto ani american jabbar kan
haram kurabba nahi kurabbafa aharamanna kiyadu guruwalu geteken ayatako igemunde aniya verikavaki Allah nursawa kamekkan miyadu haramege gamuga mitibi aniya verin ingeto mi aniya verikan enuga bodarum duramidiyai Sri Lanka ga raitunge gaman insaf ganamataka egamuge 22 million miyunga abadige 4 rupiah kuda ebba nukanobe nidata etan hafta miyunga emihunga masatan hannu kurmataka emihunga verin fail wima emihun enukume hinge raitunge harakata raitunge kurmanda masakataka miyadu divhi rajyege mitibi dictator conference manzar raitu nukume emihunga aniyaveri verin insaf ge kurmacha gaanunu ge kurmacha beramataka kurimasakken huttuwa emasakatu ge conference miyadu aharamna ngabenge miyadu divhi rajya mivani haddu pahalafkan aniyaveri kamuga haddu pahalafkan kivegento India ga tibi hudumutar verin gobamun ediyei Lanka ga raitu nan hitu huri hagode kare muzahira nukure vene kama Lanka ga raitu nukume verikam vattanu vene kama timandana metibi Lanka ga verin nan hima edden kama military forba ga mes ingeto hima edden kama emi humbudi miedu emi hung adi ko veken ingeto ebuna Sri Lanka ga rice godabaya eto egamu filwa divhi rajya beddi divhi rajya ga mihuri India ga bikibawuri India ga papeten abadabadu India majidi hoga goa halellawa enado hayat kuda e hainu e gaddaru e hudumuhtar dictator Muhammad Nashiruge rewma India ga hudumuhtaru beringa rewma mimiyunga rewma dahun miyadu bani godabaya rajigres kommeves addaga filwafa kommeves addaga filwafa duniyage international barrier kwame mustama gowalani adi modernist nationalist movement gowalani divhi rajya ga hudumuhtar verin godabaya rajapaksha filwafa batar kunneri dakkare duniyage media yak ena dakkare ena filawa bi tanengena filbi sababe ena rajya agoten ekam revi bank ekam gehiteri bank hala kurmatta kamiyadu majlihun inquiry kuranje majlihun inquiry nukurebenyamun mi timbaru wakimu baba dawlate Muhammad Nasir ka divhi rajya daruna hilafa bana lagwami bole jarima de kan aranu gane bene gawta ko ge dahiri masada kan ene ka nuwadi bene namabes enage rulaki koba enage sarukara nuwati Ibrahim Solihu ge coalition sarukara e sarukara ko mitibi hudumuhtaru verin e deyanga sehu e bagi bodu mahujanu gasimu Sirisa harga hudumuhtaru tosh macca badijaha raitu ngabala badijaha maafuri jaluga timmi hegge lehorwali Mahmoud Abdul Qayyum dengene hakika emihunga hakika emihunga madadu karunga godugoti bi divhi rajyege faturore kamuge mahujanu mibri ha me raage miburu gangster coalition yoti rajya anek gangster waddawa ingiresi bhagove birds of same feather flock together evvettarege ingete doodi eki ganen hada ngulere bahaka miyadu me pene divhi rajyege dibi karukaruta ingeto karukaruta miyon avattari ingeto Lanka ge karukaruta rajyege na manzaru Lanka ge karukarutan ingeto corruption hingi karukarutan udu hegen dane tane jassan tane nufari patipa NF watama midi duniya ge international consultant hedipa UN ge representative hedipa amelia self proclaimed ingeto me representative hedipa midi Lanka ge dahiri masala hallu kodde divhi rajya ge raitunga madis ge rais midi raitunga maddi humena kuranje kamake divhi rajya democracy gandi mataka divhi rajya taragya kurerum hodi mataka benumane garu tagedum divhi rajya game coalition sarkar go hodi muhtaru verin jawabdari kurumu eminum hinga corrupt sarkara paralu en evs kame nuvi bodu wakkamu ge evs kame tahubi ga nukurane kama kripuna pendre ngabare sonne nasiru ga jibuga
දෙදුවන් එද්දෝ ගෝලානේ තිමන්නතුක බෝතේ බොඩවක්කමුග වගුංග ලිස්ටු මීනා ගතුක වගුංග ලිස්ටු එක මීනාක මසල තහුකි ගන්නුවේ ඊවස් වනි ජරීමක වගුං එගිතිබේ ඒ බොඩු ජරීම හිංගාරුග දිවෙහි රාජ්‍යක කානූනුග අපද සමයෙන් ජනරල් හමෙන් කමෙන් හිංගාරු එකමෙන් නාංගතිබි එකමෙන් මදදුතින් එකම හගීක ෆොරුයි බැකි ස්කූබරි නශීද අදුග එබුණා බොඩවක්කමුග පෙන්ඩරේ වොති ඒදාගේ ජීබුග අවශ්‍ය උන්නනි නුවතේන රක්කා කොෆොන තනේ කොන්නනි ડોક્ટર અફરાશીમ માલારી નો દિલવાન મસલાગે હુરીહા કેસ ફાઈલે એબુના દેંગસે ઇમરાનતુ ગક્કવ મજીદે મગુ કોળબા હુરેગન એંગેદો હોળબુ કોળબુ હોરેગન એના ગોવા હડલે બાતુકો પર લગા દેવી મેદુ રિલવાન બી ગોતનેંગા ડોક્ટર અફરાશીમ બી ગોતને સ્નેગે એના બુનાની પુදුහුන් ગંදිયો මීනමි නුවරේ ફෙරුතේරේගා මම්මගේ ගාතුක කිරුබෝගොන්න ලකුච්චෙබ්බියා මීනන් ඒවලුගේ සෙන්සිටිව් ડોකියුමන්ට්ස් එකෙන් හිපන්නකෝ ಅದಕ್ಕೆ ದಮಾಗೆ ಮುನ್ನೇರು ಗದಂಗೆ ಕಾಪಿಯೆ ಬೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ನೇಂಗಿ ಎ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ದ ಮೇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಗತ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಕಾಚಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬೊಳತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಕಾಚಿ ಉನ್ನೇರುಗ ತನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲ ನೇಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಿವರುಗೆ ಗಮಾರಕಂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂ ದಿನಿ ಕೊಂಪೆಬ್ಬ ಮೀ ಕಂಡೆರಗೆ ಜರೀಮಾ ಹಿಂಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇದು ಆಹಾರಮೆಂಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಸ್ಮಿ ಜರೀಮಾ ಹಿಂಗ ಮೀ ಕಮ್ಮಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಂಗದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಲಹಟ್ಟ ಜೆಹನಿ ಹೇ ಬೇರು ಗಾಮೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಫ್ಲೇಟ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ವಾಗ ಸರಹದ ಬದಗತಿ ಗಾನುನ ಹಿಲಾಫ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದು ಎ ಫ್ಲೇಟ್ ಜಸ್ಸಿ ಮಟ್ಟಕ ಹುದ್ದದಿನಿ ಕೀರ ಕುಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ ಹುದ್ದದಿವೆನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿರಗ ಹಾರಿಸಾಗ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಮಾಮೂನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಂ ಮದನಿ ಲಂಕಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಗ ತಿಮಣ್ಣ ಮನ್ನಂಗೆ ಹೀಬುಮ ಲಂಕಾಗೆ सॉरी इंडिया सरकार का एपति इंडिया का राजीव गांधी के सरकार का एर मोहम्मद अब्दुल कय्यूम मदनी यही तरकम फोर को दिरमा एकमको राजीव गांधी का अमिल्य का डिसीजन उनगेने ए बडु गवर्नमेंट बैनर को अभी मसले के तेरे वर्णन जेनी राजीव गांधी के सरकार थी तो दी पार्लियामेंट के जलसा के गोआदी पार्लियामेंट के कुल्ली बदल बेबी बदल बाबा होते निम्मी ಹಿಂಗೆ ತೋ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಎಹಿ ತರು ಮಟ್ಟಕ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಫೌಜ್ ಫೋನು ಮಟ್ಟಕ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಫೌಜ್ ಫೋನು ಮಟ್ಟಕ ಸಿಫಾ ಫೋನು ಮಟ್ಟಕ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಿ ದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಶೀದ್ ಕಿಹೆ ತೋ ಕುಲ್ಲೆ ಕನ್ವರ್ಗ ಬರು ಡಿಸಿಷನ್ ನೆಗನಿ ಮೀ ಕಂಡೇಲೆ ಕನ್ ವಗುಂ ಮೀಮಾ ಎಹನುನಿಯಾಮ ಕುರಿದಾ ಏನ ರಾಜ್ಯ ನಂಬೆರಮಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗಮಸಲ ಜಸ್ ಬಹುಸ್ ಕುರೆ ವಿವಾಹ ಕದಕೆವಿ ena yang himayat dewe namaves enati enage gawmuga kubberiye enage gawmuga rahitung ena insaamuga kurimachek ganawattaka mahudakuga eta reka duwale me muzahada kuramadanikon miyade mi lankage mudahede masatele wade lankage rahitunge ihsastaka jazbatobba adi emiyum bada kaishchenulla nukanuge fennowara emiyum tibe emiyunge rais ge gadewara emiyum igeto minimum ko फतह को एकुरमुंदिया मसेकत मेरू गुंजहा ए रयितुंगे श्रीलंका के रयितुंगे यूसास्ते के कोरफान जही कुंबे मितामुग मी हुदुम हुतार कोalition गेंगु मी सरकार के लोकियाने मी हुन दन्ने चन्नु इंटरनेशनल बांग्ला में गानु तका हमदका उसूल तब से किए एहे मी माहुरे मी बनी दिवे राज्य के मेरू डेमोक्रेसी का बता कमंग एना वकालत कुरा खुद मुहतार वरिए के ए फ्रांस गेम में पाओ गरस के पालो इगे तो फ्रांस गेम में पाओ गरस के पालो सोर्स ने का सारी तिम्मना और पर के फनर्स ने का फनर बना हरा हमें दुनिया का उन्होंने लुइस सोलवना एना पर खुद मुहतार वरिए के एना वस्पुनी दौलत की तिमन्ने दौलत के गवात तगोने तिमन्ने हितु गए मेलु मिफन्ने मोहम्मद नशीद समय मंजरा इंगे तो खंदत कुरातन मेरु दावत की मोहम्मद नशीद दावत के गानु तक गवात वसुनी एना हितुगा ए एना कई दन्नचे मेलु मिगोमुगा कुंभकर्ण निदापुरी इंडिया के मिथोलॉजिकल इंगे तो ए कैरेक्टर कुंभकर्ण निदापुरी दिवे राज्य उत्तम पड़िया सुप्रीम कोर्ट फंडियार बेंच पे आवड़ेंगे दरफु राउंडा के मरुग हकीके मरुवादी फंडियार
ena pandiya ka kofu hamabe to ahore nge darifu rauda atuge maruge tahugi inge to maruge tahugi report ta ebe hutte Bangladesh rauda ke maruge tahugi file polwi dive rajya ega tere go hunnane deparu rauda ke autopsy nota postmortem hedi report ta postmortem ebbes postmortem me gane rauda amille marmi kame ek postmortem gauti orwala for report devana postmortem ki ek postmortem report ki ege toxicology report snananiyo rauda ke college ke forensic doctor lagen adi rajshahi medical college ga blacklist kurevuri doctor lagen hedi postmortem emi hum fasa nagafa inga to postmortem hadan emme dihemeteki kine to dihemetum postmortem ngedeni Bangladesh ke rajshahi ke sarkar medical college ke postmortem department ka masek pura inga to room assistant pathological assistant ngani emme dihemete legi postmortem hadan postmortem ke dihemetum hedene chetto egin ke hekka adi ero body oti ves moshari ka baba gadu efa miminu dogu reporting hedi dengai Bangladesh ke CID nge doctor nge team hedi dogu report ek ngevi mevinu amunu kokden dole par ahoren darfu ahoren roere oba ahoren nunatare ahoren darfu kampor koleke nunatare roere oba ades ko oba timanna menge gaam ge hingi igeto crime ke timanna menge gaam ga raisa gaanuna parli begembe gavurna ga timfar ves koleke na ga ves postmortem hada emi ugadi devana parang ngadi postmortem report ke ne rauda inge tamilla marvivahake negative postmortem autopsy mihini fenna uriya heki rauda inge to emme pahu regadu kegadiya rauda marali gadiya rauda ge postmortem report ge gastric analysis inge to report dr lifa report maras reach sabitu wane rauda ge gaga rigor mortis faya hame hurikan kine to rigor mortis annani faya hame baragadi iru nuwanama rigor mortis ki monumatige ingeto mastakum fenigen waki tartibe gawatin hashiganuge faakola hame wamunda hardadu hardadu umuge rawda mi marwa mi eku marwi gadi hodani ingeto den anebadaki lividity nuwata maruma pau emihage hing huttumu enage lehingu huttumu ena onna dimalaka gravity agota le jamabima hangada ele jamawa dimalung anna kula badalung ingata postmortem lividity mi deche kumbalaga mes marumi gadi hodene mi dehe kiwes heri fenna postmortem report takunna photo takunna crime scene namawas sida rauda ga maruga tahbigu rauda maruga inzar fonwi kerfa wasima kan dive raje gas ibrahim soluge amimi hafazna ahmad datta kerfa wasima muhammad kan rauda ya kiga group study hedi rauda ga classmate ga mamma kerfa wasima kan rauda ge kan ingardo group study harandia gege angmi kerfa wasima kan rauda marali rauda maruga inzar panu emme parakun de par panu kan hedi Bangladesh ke CID hoda pe HD rajya ke sarkar gujalima e panu mimilaki emuna kerfa wasima ikkan hama bura diniwas e husnu sude ganga ge huriya wa dakaba rauda marali ebon kan karawar mima e huriya hekke olumali mattaka igeto e huriya hekke olumali mattaka sida India ke Gujarat daturpuri dewa demi hennu near Supreme Court ke Fandiyaru ke magam ge eruge Riyasi Commission ke maru commission ke rais husnu sood sida Gujarat daturpuri husnu soodwa kureve gaanuni suwale fulunna kureve gaanuni suwale dive rajya ke rais jamhuriya kureve gaanuni suwale raitu majlisa kureve gaanuni suwale gaanun hada nawara majlis ke tibi gaanun ngahulu were tibi member na kureve suwale mi duniya ka MMS dana gaanuni hame ngai kihila kunto forensic doctor ko report deni certified ko liumun elie forensic report no the medical legal report ki ekama be tauge ko doctor ko liye
ena type kon ena fingerprint jaha ena stamp jaha date jaha soy ko certificate ko witness agiga soy jaha pade chengi namaves husnu sudu dekkunu tole da Bangladesh India ge Gujarat gossa ena buni ahorna fonwa fe city ga kene mar commission ge mihar ge Spanish Abdullah soy ko fonwa fe city ko ni city e fonwi maruge tahuge report ko copy meda hame be sahune nude ahorenga dari fo ekma ko amilla maru kama mitibi aniyawari wagun jabbaru makarwari hiletteni nimmi emihun nimmi emihun beno gotaka emihun e jalladum filmene gotaka emihun masala nimmali amara fonwa city emi burani timanna men postmortem report takun timanna men hodi postmortem report takun timanna men na postmortem lafadin forensic lafadin doctor forensic lafade ta doctor angabahun de chittei husnu sodi lokome doctor kari ga bunima doctor gudan waifa fodi jaha de chittoi wai ber kollafa nuwata ti siri ko kuliwar kule mi hungen eka ku gudan waifa ade ko kele gama chengara de chittoi report kai forensic report ki ganu ne chei medical legal jurisprudence kieni kame bi megato medical legal ganun tangi e ganun tang ka egotan waki hame gawatin e leon tayyar ko ede jeni namaves mieda habe be susnu do kanna dekkune eguna ingeto forensic university ko no de consultancy din farade ko dawda ga marabe gotun din liu me kihetto gujarat ko tibi doctor unna ebi hun dan bayan de ni hame kar india sarkar hindutva sarkar guna gota emi hun ki rawda ga maru ke crime scene nga be visnu rawda marai ta mer ataru har furi fassa hobani mi hataru har furi fassa harwi iruga miede sauda ga crime scene heri adies tallaifa etam bandu kureifa e kotori waseri adiwas Bangladesh ka fulhu ga bellum ga dahuga etana kan naade in ebuna Gujarat ge forensic team e namas Australia ge bodu international crime investigation ge team e visakam ge team e tanas etam video ko etam go circumstantial evidence crime scene evidence adi ekam ge mene dahoge gofisarun ge bayan tanna ka video ko record ko pehuri masala Australia ge Sydney University ge forensic pathology department ge ingeto me forensic abe department ge HOD Dr. John DeFlueri rawda ge maruge ingeto crime scene abe postmortem report review ko pena ge professional opinion di dunia ge uriya me fennanen video ta ko fennan emi unge tawge ko bayanu ge video ti fennan ekama ko maro commission ge ti mi hunna kare dive rajya ge me fandiyaru ko tuga dive rajya ge funna boskuri loren ko ti be ka dabulanu kurave husnu sudu ingato mi worgo bodu walwani ma mi aniya sarkaru hudunutan sarkaru husnu sudu adini promotion husnu sudu supreme court ga ingato godi angena promote kolli naga ufulala urada ibrahim sodi wana bendi lobing kerepa muhammad nashidu amidebi ko kamaki dr afrasim gamaru ga hagi ke walwalu dr afrasim gamaru ga hagi ke walwalu Rilwalo ga maruga hagi ke ngorwalu rawda ga maruga hagi ke ngorwalu diwe raje ga gelu wala fi bimi masata ka mieda ma tawgi ka kurave bodu wakkamu ke bode ti wagunga masala tawgi ka ko mi film fursudini diwe raje ga raitun neva holiyan ngeli malakal madras bokoluga neva gendi mattaka tayyar wegen tibba ege kurin balimiya ge karuga teriya abbana lafa neva holimes wakkan kuri miwaruga aniya wari paymi dive raje ga mitibi saduma gomura ga tibi ingeto aniya wari nabu nuga aniya wari me nigamu mitibi ekawak mi satte muslim gawme miyadumi wakkan kuri mi he waganne gi dari nuhodunu kuri hamres kirdoni dive raje ga badajjimipa bazar matiga moonu wacce adiribe baduhaage kudiko kabura igeto paatesuru riha kurfuya gauto wake baganne gima ena kubberi wani
wagunne kuverenwe miyadu mikamugo funuhunenne sifanenne tawgegum kura idare kun bala barti masata kuterega walege fieganda raito ko miha dadiye koppal aha waase mikari raito miha ge gega batta fe gauto galu kema e dadi koppal anika raito miha lokwe waluge fieganda dive rajyege kautukala koniga sifantibe kautukala koniga muraga gahen uri e muraga gahum beranu ko monna fak kole pinnatibe emes masale kabe ko kahar mannan ege folo gotun magu hingaru ga magadi man onna frata ki e hinga bay ka magmati hinga bay gahagge emi hulenge ge fak kole bilebe renu wana wakkam kare namames igato tafade fahar matin ebuna kautukala koni gore muraga gahum fak pinnatibe dive rajyege fuluhun igato bodu high profile igato search and arrest operation emi hingali dive rajya guria media daka social media daka yulan ko news daka mes yulan ko dive rajyege fuluhun hasa igato tahqiq ge darum hasa samar ko beddigen muraga fe babu hodu mattaka bodu operation hinga bahaka do operation muraga fe babu hodu operation mikahala boyto operation emi hingalni emi hum bene wajjiyam ngayo kombe operation hingene ekama kurajyege bodu wakkam ko fatibi babunga masalen no hodene boyti babung hodu mattaka ingeto ebuna yulan takka nukure bene miedu aharme dive sissali ebuna makonu kuli ingeto makonu kuli ebuna sadumuga masuru makonu kuli libatu kuli dive rajyege siyasi verin kulen peri wahakai aharme ge gamuga raitu madisen kurane kamennegi fawwa muli gamu siswali ebuna firihen kuliga hadi murudaru amalu miyadu migamuga raitu madiske raisaka immi heke kokko firihen kuliga baveribe yote video ta fennan adivesto guadani den raitu madiske alekas member ngotuti bi kanal nashidwa den ebuna horo fori member ka sadibo ka mihen goskitambe bayge video taka photo taka chide mun social media ga diana besmedu dive rajyege denwe baru dawlatugo denwe baru e baru e ingeto insaf adul insaf ge baru fandiyaru kopta uttama fandiyaru de high court ge fandiyaru ka amure kura kan nukarunu emasata tahuge kura kare miedu madis ken rais ena kiheto ena gaanu nabura mati gureveni ena ki gaanu hada madis kam gavis ena sinajeri gaanu de terega ekwa fulona miyangani evani mi yakru gende bene mivani mi yakru gende bene evani mi tahuge kanu kore bene allah emme boyti faafata behimanu libatu kuli ekuli kuli be ko fulona kan hodunu miki no hodani margo bodu masale midakkani kiye wagannagi faasata kan hoda fo baakanu eteken ahar wonde ka tinga taru wonde kan wonde yaawene ko fasar ko koppe bodu wakkam ge mmprc ge bodu wakkam ge audit report tan ekkogen hisab tan ekkogen bill tan ekkogen bengu taka jama kuri faasaya money londa kuri fori adataka mirata dima kuru men no me kiye mi dekave wa ke ki dive rajya ge raitunga madissa ari dive rajya ge siyasi daira bad public figures to hemena baku existing firihen kuli kulnima e firihen kuli gamasya tahuge ge nukure me sababenne den lanka galukume sarkar jawabdari kuli gota raitu nukunnani to firihen kuli gamasya tahuge kurang nuwata fulon nukume muraga fe bagu hoda nukun gota miyere me munani ebihunge video taken emihune ka yagire nuwe kahawar nuwe e video galani ki kanal ebuna nashidu kame mi video galani Muhammad Nashidu kokko Nazim Sattar kame e video de photo ge hori ebuna salimu kame kahawar nuwe ekma ko raitu na kahawar wa ekkaki ebuna dive rajya gemme bodu ingeto 20% hori ebuna firihen kuli addaga kotiyeke terega kan huriya ingeto mi izzetteri memberu ale izzetteri memberu kiyani bodu usare difa dive rajya gemme vargode muassasa dawlatu gemme vargode muassasa ge ingeto jawabdaru zimmadaru wali kabima raitunge representative kabima raitun tamsil kura wakila kabima allah gandi huwe ko gandi bi islam dina ge hukum taka tabawa dive rajya ge garna bo hurmatter ko hituma huwa ko gandi be kabima mimi hunan izzetter kiyani mimi hunge
hama invest kame netito mimihon viyapari kolla mimihon daanjani mihako kuladima bayke gegenna firihen kuli addayaka mimihon na viyapari kollan ngato viyapari abehe bodu ingato mi mashwara kolla mihegge memberege geya mihako invite nukolle ha mimihonge awgade netito mimihonge ige invest kala fember netito hasbe mukabbay bes netito मिसाब हर में रही तो सवाल पे मिमी रख में पुरानी तिमन्ना दिए बिजनेस मीटिंग का करे अरे बिजनेस मीटिंग में का मेंबर की रही तक के वरा मती को लेवल लग मी है एना के करे बिजनेस ए ओपा दे मी है एस मेंबर के गेगा दिए में तो बागा दी मशवरा कर लेवे ने अरे फुर्सत नेती तो मिमी हो मेंबर में जे नहीं कला इगे तो ओरिजिनल बොක්කුරා කබාස් දාමිසාල මෙම්බරුන් මිජයනේ අද්දැද්දා व्यापारी डिस्कस पूरा मी अरे अरतम्मी मी इंसान के नॉर्मल इंसान के बुद्धि कबूल करे कमेन्नु मी की आम को मी को फोन कर ला मेसेज तेरे मी रिप्लाई कुरा मिस पेन्नु मिमी उन अपॉइंटमेंट होद मत का आम को मिमी उन गदी गुड़ा हदागे वा एमी बदल कोल्ला रुहे पेन्नु मिमी उन की बोडा कमा किबन वरी कमगा मिमी उन वोट लिम पर रೈತರ ಫಿಲಾಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿ ಬಾಬು එකකපුණානේ තිමන්නා දියා ඉච්චසේ ඔෆුල්ලි අනෙකකපුණානේ තිමන්නා හැමෙකන දියයි ඒ බුණ අට්ටා කරේ තිමන්නේ තනගේ බුණ කාල දියාම්ලා කමෙන්නු කුරමේ එකවක අනෙකක හැම ඒලන කුරපුණානේ බස්සතේ කරුණා වීඩියෝ මිහදු කුජ්ජේ මේනා මෙවනි එතරම් ඔපරේෂන් මැනේජර් එක මරන් ඉවනි කානල් නෑකු දිය එතම් බලාගත් එතර දිය ව්‍යාපාරි අබේ ඉංගතෝ මේ डिस्कशन नका व्यापार दिया डिस्कशन नका दिया मी है तन नुको वीडियो का दे बेगे वीडियो की फिर कोई मैनेजर फिर कोई अड्डा के मैनेजर हंगी और नेहमी मत है ना तफसील को दोस्त का बयान दे वरंगे नी नुकिन फिर कोई वीडियो नोता हाड को वीडियो तब अरदस बुलंगे तफसील को मिमी उन मेनी वक्कल कोई दिवे राज्य के इंगे तो एमपीआर से भगने की पैसा करते साफ को मुड़ने की एकम को फिर कोई के वीडियो लुकिंग आते बुणंगे सुबहानल्लाह एका मिते भी इज्जत तेरी मेंबर मिमियो मिहि साहब मिमियो के फाइज कमा मिमियो के इगे तो मी नुबाकन सुंपाकन नुलपाकन दियामा देन मियर निगामुगा ए इज्जत तेरी उत्तम फंडिया कोबातो है उत्तम फंडिया होती गुगुरी का तो ए होती बड़गुगुरी का ಏನು ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಹಾರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೌಲತಮ್ಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಂಗಾರು ಬೆಂಗಾರು ಹೇದಾಮಿ ಏನು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹೋತಿ ಉತ್ತಮ ಮಂಡಿಯಾರು ಹುರಿಯ ಪಂಡಿಯಾರು ಬೆಂಚು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಂಡಿಯಾರು ಬೆಂಚ್ ಹೋತಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದರಿಪುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊಸ್ ಎಬುನ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಬೆ ಇಂಗತೋ ಮಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೋದಾಗೆ ಅಮಿ ಎಟ ಗೆನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸ್ನೆ इंगे तो दोगुआदा मी ए उत्तर वंडिया मी सुप्रीम कोर्ट के बेंच कल्लावा एना ए हुस्न सुदु एना के शर्तम बे तो इंगे तो मी रजित इंसाफ दिनवा बे एम्मे वरबदे अदालत बे बेंच के बैंतन एकम को मिकाल वगुन दोगुआदा ओरवादा जरीमा हिंगा मी मिलनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ मी सुप्रीम कोर्ट का हारुनगे आवना की सियासी मी हेनु सियासी वजीफा अदा कोई इसमें हेनु एकम को ಅವರಂಗ ದರಿಫು ಮರಾರಿ ಸಾಬು ಬರಾಗೆ ಅವರಂಗ ಮೇರು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಗತ ಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ತ ಕುರಿಯಕಂದ ಅವತಾ ಬೊಡತಿ ಮಾರುಗ ಮಸ್ಸತ ಅರುವಾನ ಗೊತ್ತಾ ಬೊಡತಿ ಮಾರುಗ ಮಸ್ಸತ ಕೊ ಹೆಕಿರತ್ತಾಲ ಗೊತ್ತಾ ಆದಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫುಲುಂಗೈ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಡೆ ಜರೀಮಾತ ಮೀರು ಬರ್ಬಟಕ ಬೇನುಕುರ ಫುಲುಂಗೆ ಮೋಸಸ ಐ ಎಕಾರ ಮೋಸಸ ಗೊತ್ತುಗ ಬೇನುಕುರ ಕಮ ನಿಗುರಿ ಹಚ್ಚಿಂಗ ಬೇಗೆ अहोरंग दारिफुल बे राउदा आतिउगे मारा बे गतुम बांग्लादेश एसीपी रियादु दिहा 17 वना रोदा मरु एसीपी रियाजुरी दिवे राज्य के फुलुंग चीफ सुप्रीम पुलिस के मकामुगा चीफ सुप्रीम पुलिस को बांग्लादेश अन्ना का निजे डॉक्टर अफराशिंग मसला डॉक्टर में अफराशिंग मार्ग मसला अभी एबुना में रिनुवार मार्ग वागरने के मसला मी एफएस मसला मी 1 किलोमीटर हिमनु हमनवा कुडकोड मालेगा मी जरीमा इंगे मी मसले ताहुगी कनुए दे मिनी हुनगे कोन फेंबरे मोती बांग्लादेश संघ से दिह मिले मी उले सिटी एकदा हिंगा पे क्राइम में गमसा के तेरे अहमद दालन
बांग्लादेश संघाचे बांग्लादेश के सिपाही रिश्वत दी दाऊदा के कॉलेज के ऑफिसर ने रिश्वत दी न्यूज़ तक के रिपोर्टर ने रिश्वत दी ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಫುಳಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮರವಿ ಕಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸಿವಟಕ ಮಿ ಮಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಬರದಿಯ ಏನ ರಿಶ್ವತ್ ದಿನಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ರಿಶ್ವತ್ ದಿನಿ ಮಿಡಪ್ಪಗೆ ರೂಳಿ ಮಾಡು ಮಿಡಪ್ಪಗೆ ಗೊಂಬು ಅದಿ ಮೀರಿ ಹಮಾಗ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಮಾಗ ಯಾಕಬೇಕು ಲಂಕಾದ ರೈತು ಬಡಜ್ಜ ಹುನಿ ಮಕ್ಕಾಯ ಲಂಕಾ ರೈತು ಶ್ರುತಿ ಬೇರೆ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ರೈತು ಶ್ರುತಿ ಬೇರೆ ಉದಿಮೂತಾರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೋಡ ಕೊಪ್ಪ ಬಡಜ್ ಜರಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗಾಫ ನೀವು MDP के मेंबर इंगे तो इंतियाज फहमे दक्कई दिवे राज्य बांग्लादेश के व्यवस्था के मुड़े गने मीरू ह्यूमन ट्रैफिक कुरी का मिसाल कार तेरेगा मीरे मिसाल कार के इंगे तो मी मिनी कैबिनेट को मिनिस्टर को सिंदक्का साख के एमएस बा के जोगुरनुमा ओवानुमा बोडे नोबा मुंकरा तक आरागत नु कमेन कुड़े मिसाल कार कोविड के दिवस वर्ग बांग्लादेश के आदि बेरुगा मसके तंति बिहाल हाल बुरे काकू नशीदु MDP के रईस नशीदु रैत मरीज के नशीदु बुनी दिव्य राज्य का बेरुगा मसके तेरेंगे अळल्लवा मसके कुरुवनिये देन काकू मी बुरनी दिव्य राज्य के रैतु मध्यस के रईस एम्मे बोडु सियासी पार्टी के लीडर एकबको मीने के मध्यस कुन्ने मीने मध्यस का मेजॉरिटी दिनी मकाय MDP मेजॉरिटी दी बुनी मकाय दिव्य राज्य के ह्यूमन ट्रैफिक ना बे मसले सल्लेंडुबी हल्लेनुबी एकबको मीने के रुन्ने के मीने में सपोर्ट कुनी इंतियाज वहां में नको में कने दिव्य राज्य का बांग्लादेश के व्यवस्था कमी में मिसर पर बस ह्यूमन ट्रैफिक को हदाफिए कम में एतर पूरा कम में बेरो लेबर का तुम $1,000 $10,000 ने बुनीमा कितना मिलियन लिबे तो व्यवस्था का मी होंगे हमारा राज्य बिकोते बिको मगती भी उड़ी सियासी पार्टी तक इसमें उन्ना सियासी लीडर उन्ना बांग्लादेश आदि नेपाल मिथंतनु मी लेबर मसके तेरेंगे ह्यूमन ट्रैफिक को एता बग फैसा खल फैसा बने कोफ आदिवेश में कल फैसा के बड़ जरी ममिदनी हिंगा मुंगा में पार को मी अद मी कैंपेन दुका इंगे तो मी MDP के चेयरपर्सन को मी कैंपेन करूं तो MDP के एम में गिनेदसी 12 MDP के तेरे को मेंबर इंतियाज फहमी का अंगान ने मीडिया के हेड दे फॉर इंटरव्यू तो को बड़े कहवा हकता हम ए कोविड के दिवस वालो बांग्लादेश के मीरू गांव में गालू अबरा फनवाली मट्ट का ऐसे के बहुदेक भी ऐसे के प्लेन तक हिंगा मुंदे कमा बुनी मी इब्राहिम सोलू के कोरिश सरकार के मी मिनिस्टर फैयाज इंगे तो इकोनॉमिक मिनिस्टर फैयाज बुनी तिमन्ना एमी फनवाली मसे के पुरानी है एकमाकू MDP के चेयरपर्सन डिबेट का बुनी तिमन्ने अबे कमेनु नो कि सवाल पूरा तिमन्ने अबे कमेनु ए इमिग्रेशन मसले ngei डिफेंस मिनिस्ट्री का मसले एने अबे कमेनु को एने के कुरियस मसले बड़ा तमुदली देंगने का कैंपेन उन्हें इंगे तो चेयरपर्सन कमेंगे ना हो नहीं मा दन्नो को मीडिया का में बने बांग्लादेश के मसले के तेरे बेर में नुयो ए गवार को तेरे पे करे बांग्लादेश के में हुए नहीं मीने बड़े मतीगा दिवे इमिग्रेशन ना बड़े मतीगा दिवे सिफार ना बड़े मतीगा बांग्लादेश के मसले के तेरे हुए दिवे फुल ना बड़े मतीगा एक हम को दिवस को इंडिया का जीवन में गुस्सा एमी तो दिग्मुद्दे का बेस पूर्ण हुआ था कि धर्म केवा ने थी बेरुगा इतो आंदरी हो बट्टका गुलाबो की बा मास्टरोशी बजिया हदा लागिंग एज को विक्कारा थी बस एतनु के सिपाही फारला इमिग्रेशन को ऑफिसर फारला रेड को में निफा हजर को में होंगे विसा कंसा कोल्ला फेमी मी दूर मना को फनुआ पे बोरे दिवस सकन इंडिया का मगमती का जीवन में मत के हितूरिया मत का हिंगा सुले एमे कोई निफा के में रेजिस्ट्रेशन विसा के दिबे का मास्टर टे बजिया चल्लानु लेबे एकम तेरिया देखो दिवे राज्य का बेरो का मसक के तेरेंगा सा हितूरिया गोते का मजीद मगया ओखिन मगया ता मितरु का फारो का मसक के पुरानी विशालति राज्य के ता मितरु का मी हुलनी कोबा तो होम मिनिस्टर मी के वाजिब मी ने कुंच खमे मी हम फक्का इंगे तो मी माफिया स्टेट कमी हारो जे रोग स्टेट कमे जे दिवे राज्य के हरासे में विदेशी मस्मेदु आहार में गाविदरे मगमति कोडल्लागे नगागे गेंगोस्सा हुरुमाने पाकतग्गा रोमा दुवालुगा इरोसदलागा रेप कोल्लनी दिवे राज्य के गेमु तलुकुमे एब्बे को फिरे कुदिन रेप को कुडकुदिन मरा रेप को ngadaruga अनेब्बे कोलुकुमे कैबिनेट को मिनिस्टर लोकुमे मिनिस्ट्री तकुगा आहार में गाविदरे अंगेन दरिन
ahal gamin degree naga vetantala wazifa konu wima emi hunnan minister ga bodu foli datta masinga minister nokbe kuda kuda angyen kudinge ingeto garage higane emi hunga machan arangule emi hun obikobba gudabba ga ministry terege rape kollebe to balani rape kuran nokbe minister ena hawdani kollalen rape kuran angyen kudin rape kuran nokbe minister heri forwada pa ena fulunna ka ganewni kiyenu dive rajya ke digu gaanu ni atta ebuna bodu minister ali wahida ka hame ka nupora ali wahida ka hame ka dive rajya ke gaanu ka digota nupora ma guru gauri pulumbuni redu notice for vivaka redu notice e kontale bongechi kamesne gemi hame ka anga buna notice ngi male ga meduga igato male ga meduga ganu kenere hani hani goli gade ke terega diha fodu fula minnu na goli gade ke terega miya ko data jukolla jagaru be goli gade ke terega ebuna RDX varugada bobe gobbala defense minister ena gemme varugada de ingeto brigadier ingeto diverajage brigadier general abdullah shamala den yajibul brigadier ekakubani varugada bobe goiwaka anekakubani miha varugada bobe gobbaliru kale rayituna nege ho den ehmbia rayituna sarkar habal koppa ali sifangia police officers habal koppa mi beruga america the military college ka tamri hadapa aneka ko pakistan ga ingeto mi kashmir border ga badijum ga tamri hadapa e muassasa ga ingeto captain umar nasirwa khan nazimwa adi minumas mikahala kitambe khanal ka captain ne brigadier didiya mifada bolati general na mi mufadda for muassasa ku ingeto ebuna bomegga masala dive raje rais kan ko fori rais kan ewarga nuwakkatan annamu ngakan egi adi ebuna security level machejessiruges ebuna bomuga masala daru wadu kurannegi den bongopadiyo me bani bongopadi me lokuma anekka me burani brigadier ingeto emme bargala chief of defense force ingeto brigadier general abdullah shamala menu me burani raitun kariga ane raitun kan nenge he rayituna kan nenge he mi echen hada govwadi raku mi gobi kiraku gobi gowambi maguta pure ma purin oruma kon gobi nashidu ka taagbe puruga mi oti ena karan arumge pahun gowwalan kulliya kanena ena neguti ena huri hiyale ga bomuga hiyalu ena ngege bon gowane kan edu etana reporter ko suri videographer ko suri raj tv ga tayyar ko bomuga hadisa ma purin video kura etanu gahuri kama bani rajenu hoga tv ingato kuwe bes reporter quest ena besuri bomuga hadisama negumatta ka tayyara nashidu gerlu ko horuga senaga sikuni kani bongo vale kan ena ngige reif ngichen emi revi emi ngati hedi emi labbai ko laba heduwi e ngala furi body base e ki RDX nu den ena hiyalu dani ko kulliya ka baguta furen kuri govi ma ena kulliya ka vettori sissangos ken den anekka karega tibi de bodyguard ng FS me ka kamen nuwe bodyguard ng ekkala mi english film ga bagota ingato english film ga bagota mi adder machan heroine naga ge genda misala dungwan teren heroine naga ge hingada nukuna misala nashid naga addani mati ga babalan ekkara garwa fe age start ga anekkara garwa fe den gengos edk gende mandu palali lagodi galum paratingo sarekkon ingato full over tiria mi anekkalen mo operation mi navas daga first sahatak daves mi noem fitstole kum ingato zolunchi digume ga wazenengari mes e wazambes nagan nukura warga bodu surgery ala ajya wantaris no mina gendiyarga mina ingato mi hemodynamically stable kama adk ge doctor nga team media ding team ga media bayan ding doctor nga team buni ena vital struggle kama then hemodynamically stable patient aku baguta badu falala ga mihawar operation kudan jeheto ena ga badu ga ebuna reza fukendaga badu sekundi ga reza fuken ediamas reza fuka ke mumur dangena bawle loluga engeto vitreous sima ga teriya loluge bodu bolage fahatu baya e
efada hama bol biari diama e surgery no kongena gamuli umurange bawle den vital stable ko mi heke kulle ka telephone kanegen enage badu falage kommenda ko rajyega doctor denga nyamu rajyega doctor no evaru operation kolle bene ingeto endoscopic procedure nega nyamu den muli gohoru ingeto beeranderegen e hawagen ebuna reza futtan hama hoden jeheto kiweganto na air flight ga Pune gori military hospital no the Trivandrum ga medical college kangena na phone uri mi evs mi ku gabul ko na bahata ke no mi kiye ena ge hashikalu ngere neguni ebuna bol biarin tan ebuna ekmo kena ge CT scan enaga furi efennan uri bol biarin taka ena ge hashikalu negi naga ma furi kangala ba silko furi bol biarin taka dimai vesne mi ada hamen nenge ebuna Australia ge ingeto federal polonges ge ngetolu ga hedi tahugi ge gomegge emme bod explosion aki e tahugi ge kuraruga e tahugi ge ga e gobwale chegge ingeto chemical analysis of the explosive nuhodi bomuge tahugi ke nuni mene ei develop farenge kame repeat redimata ka anche fiorta di rajye ge defy baruna fuluna denegati matta ka adi emiumge network fulai fegota ka rajye ge peda gowa chenge terkuriya RD sunnane kama gabul ko ni hame ke defense ge atuba dode sifange badi gudana hatiyar gudana gowa takati dakka kura gudan tabbe bodati ingeto bandering atuge echi hunnani etala badaveni badave protocol sonnane hama gosekkan uegene ehem vejjamun echen hori tarabes engen jehene namagas doctor nan abege forensic kiyawa forensic ga explosive adi mifaluge hatiyara behe ingeto me kandata tahugi ko weapons investigation hada forensic report dia doctor nan ada MBBS doctor kames ever daskoking ever training hadagen minukume professional masake kuraveni MBBS ke second prof ga daskode weapon investigation hadan adi chemical analysis hadan explosive analysis hadan mimori achen hadagen daskopati be doctor nan aba kiyawa de blast injury was fabudu ga hardix fadeche gobiyamu ege baru ege blast overpressure humnani mimbara ege miligram gowani mege nukunani kiyawarege hakate kama memory ache kiyawa de bahar mandele maidana dupalani den dive rajye ga kuri ga homish kan kofuri ingeto ero go homish umar nasiru adi miyadu dive rajye ga sifange ga bara do fure fure miye konukume miba ka ahoren dekki ma ahorenge midakka wa ke inge ahorenge profession na ahorenge homework karen hada fure miye konukume dakka wa ke challenge ko annam vi maruga case sabga ingeto koduga dawa fuli e gadu hinta beberuga koduga fandiyar goduga benchuga tibebe ka forensic ge eha bodu malumatan egi faka nuhunnane vima forensic investigator ko wada postmortem adafia ena luwata crime scene investigator kuri forensic expert nga team gende e kotang hazir ko ngamilava expert opinion medical evidence forensic evidence bayan tanaguwa ingeto den vima ahoren bibulani mifala hadegga adi fandiyaran edakka wahataka ki sabete hekikan hedumattaka aharman kota dani forensic fetta mesipagen pathology abe textbook ta mesipagen ganuna abe forensic jurisprudence abe fetta mesipagen aharman midani chemical analysis explosive abe sinsate ka fasate ka galuge textbook body wala jahani latan ifa urala gen gossa mi kandu wa ka miveni textbook de miveni volume de miveni kande ka miveni line de ka yoti ye RDX ko wali ma nuwata ega body base ko wali ma ba goy e insana ka wane goy duniya ge court ka mikar cases hinge furi kota mi huriya che ga bache reference hada ka mi case ge hukuma ka hame midani hame kan dive rajye ga kuri ga home minister ko buni makka no dive rajye ga kuri ga rais kan ko furi rais ko kume timanna marane matta ka fabudu ga ekakumani barada idea go bari waka anekakumani filipam malochuga go bari waka mewaru boru duniye ga hadafe boru doganne
ingeto bayko mi hutaneka verikama hedi boduga ke raitun gomoratu mattaka dive rajyage izzateri kamabuna raitun edaka lobi wa kamabuna veringa bayko science ra technology be salu alawa hadamati bi dogwadafti bi makkar dateni ingeto makkar date mide mibame meres be walni anekes verikama kuribatidan laduga hayaduga kamfole yamanuga kidabu inama abuna umar masih kidabu inama meres hukume hatina allama huwa kuram yemi huwas kofane ingeto emi huwas kofane me lukura kamekama nasirles huwa kofane lukura kamekama mere laisha amele ko miboli amelle mingeto firibe male chu gofala ka miboni kiketo तिमन्न मरारन टेररिस्ट हमारा दिनिये मेरो एमडीपी सरकार गोन्ना है को तिमन्न के इंगतो मरान वट्टका फिलिपिन माले जो गोवाली हारिसा तहबी के लोकने मेरे एहन मुनार मेने के मेरे कम को मेने बेनो को तक मस तहबी को बादी बहुत ही फनरा जलू को में बाप एकम को आदिस मेरे सुमनी मिसरुकार वन्ना है को एबुना फिलिपिन माले जो के इंगतो हारिसा बोंगो पारे हारिसा तहबी के लोकने मेरे मुनार यावले हिंगमजे बत मेरे को उमनसे मुना बुनिया को तक e gofani ebuna RDX gomekama nimma fa bihu adimu wacham hukum ibadi ahoren geresni panan RDX ke 10 miligram RDX ega gofani chamuren ebuna kitam miligram to gofani ebuna ega gofani RDX gomekama banyamu umar nasir ngene RDX hodi ko taka RDX bang hebi ko taka ebunu ko bere ko furi kitam miligram gota ade additionally ekko furi ko chemical ke to moden iron mobility spectrometer को वरफ फंसे हैं अभी हम लोग RDX के वरफ फंसे हैं iron mobility spectrometer को देने के लिए मैंने चेक iron mobility spectrometer थी रामन spectrometer को मैं देने के लिए मैंने तो गोबारा फ्री कौन केमिकल है तो इगे तो डॉक्टर है क्या तुगा बलमीया कार्यदारोगा हितु के बिंदु बना लाने नोता हितु के आड़ू वहाँ लाने स्टेथोस्कोप रहती है बुनाने की के तो डॉक्टर दिवाए बलिमिया बुनाने बलिमिया के आयला बुनाने नहीं होता बलिमिया इगे तो ले मत सिद्धा है कि ना अमुरा करेंगे व्यक्ति के अंदर वो ना के ले प्रेशर बढ़ाना ब्लड प्रेशर मीटर नहीं होता स्पेक्ट्रोमीटर बीपी पर टेस्ट रहती है डॉक्टर दिवाए बुनाने की के तो फुलों का तो का इगे तो बम्बला साइड तावी कल्याण रामन स्पेक्ट्रोमीटर नहीं होता आयरन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमीटर रहती है मिहा आवरुगे तरगे फुलुगे मोससायकु मिहा आवरुगे बोलि क्वालिफाइड प्रोफेशनल मीहु हथियार एक्सप्रेसिव आइति इके प्रोफेशनल 12 हरदोगे तजुर्बा लिफति बिमिहु कोन मुने तो राइतुन दक्कानी एतनुगा कर्नल नाजिम हिदमत दीफा एतनुगा कैप्टन उमर हिदमत दीफा एतनुगा ब्रिगेडियर जनरल दीदी इंगे तो कमांडर दीदी हिदमत दीफा एतनुगा एबुने अब्दुल शमाल इंगे तो ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल शमाल इदमे को बिहार में पेंशन लिबे हिसाब बगस लागे उन यूनिफॉर्म रूप लेवर मेडल कुलकुले जहागे इंगे तो विहिबा में शहर बार गए तनुगा बम्बला साइड के दिवे राज्य की दुनिया के वडेती बायगुआ में इंगे तो एरोप्लेन था दुनिया का मिलियनर ना बिलियनर ना वीआईपी गन्ना इंपोर्टेंट डेस्टिनेशन का बायगुआ दिवे राज्य का गोमुगे हमारा दिनीमा ए ब्लास्ट साइड में टेस्ट कोल्लाने रामन स्पेक्ट्रोमीटर होता आयरन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमीटर ने तियामु देन कोन हिदमत तो मिमी नम्मी मुअससा देउनी एमी हो तो बेची हुरिनमा ए कुल्ला ने मी को एगुन्ना मे फर्स्ट मीटर सुनगा कमे क्राइम बॉम्बला सेट कोन इगे तो एतनो का बेनो को फुन्ना ए बोमो का बेनो को फुन्ना केमिकल देने मत का फर्स्ट मिनट सुनगा लाने एवरो का कोड़े का कोल्ला ने प्रोफेशनल को रोता दिवे राज्य के मेरे फोरेंसिक लेबोरेटरी डाल करे फिरुगा एतनो का फोरेंसिक एक्सपर्ट को नहीं तो टेस्ट कोल्ला वेने मैं डेस्कटॉप पे मैं खुद डेस्कटॉप गैजेट तो मैं से बावर इंगे तो ब्लॉटिंग पेपर कोलेंगे बम्बला से को मुड़ा ला फगेंगोसा एक मती का बावाला स्कैन कोल्ला मिसाला स्कैन कोल्ला के हिसाब को बेन को पूरी उरिया इंगे तो मैं एक्सप्लोसिव देने के लिए वरुगा एक चीज देने नु करे दे मेरे सुख में विपुलनी इगे तो हम RDX को वालीवा का बाले उमरा मोयेया उमरती मोये के उमरती को इकोनॉमिक सदा फुर में कोमा सदा फुर में ई पेस ग्रेड दिया एकदा उमरती यू ओ लेवल न्यू शेड में सदा फुर में है उमर की साइंस व सब्जेक्ट किए भी है विष्णु उमर में न की हकीकत का मिलिट्री का वक्ता वर्ग बाय विष्णु दिवे राज्य के मिलिट्री वक्ता में गिरने की
all level kum fasabiti bi baibesung emihun beruga training hadalapa emihunge haggunu amarge kulaya medetangaru wima emihunuk me rayitun gomo addambege ro buhuta baga dakkaruga aharamen sehako gurwanun ayate sehu daskofen hadise eyadde kohedu meke miedu ebbaru miedu rayitun madiska allo gandi huwa ko gentibi memberun hemberuge memberun ali azim lokuma babune miedu migomuge neto ebbes kulwar kulade karen huriya kulwar haram weccho islam dinugo kulwar haram biyo kanda haram weccho afghanistan weccho taliban la dibe rajya weccho bunaruga meenaka meegen egene nimihunge islamic knowledge mistake kan ade nimihunge islamic knowledge nettaruga islam sattensata muslim gawmegge gaanu hada madiske tibba mibaru zimmadar waake dakkanjeruga mimihun sura bajiri hengu faddagen etaruga tibi dannabe kalunna mashwara ko shuraga matiwari usulun kantata nimmumuge sifai besne hitu huri waake gowani medu jahidun hen abu jahl zamalu gon luki jahadu gotibi jabbarun hen lukume medu igato me uppalaga mipurani lukume netiye medu migomuge ebbes kuliwari kulebe medu gawmuge haage gote kimbi subhanallah aharamanna gabenge dive rajyega hagigatuga media 30 sahab do ofeti for generation ga nuhunna kan din nukiyawanama din abe sahha malumat lifawa mihaku ei 30 sahab go udumutar verikavegga dibe rajyega din daskodi pavani dini helterkan ena fulako pavani mamun abdul qayyum ena ge verikan 30 sahab digu demigen dana gota matiwariyakan afiro ena verikan kuri gotan ena karigati be wazir raki hamanunge gotan ena verikan kuramun diyai wima dibe rajyega ofeti fatibi edwas waruge zuwala kam yedu eda gomuru harfurage firhina kabe sari sadu fawa firhina kabe din ena bakin nukiyawana ma adina dokti dara kebe ugera din nugere nama nuwata engineering ke ugera din nugere nama ena ka dinu we gote guna kannengene wima efala haretto kuga timanna bleb nukon hituri aichen nugowa kufur nuge igeto ragaluwane dini dannabe kanekare go samikan oikwe dinuga netito kuleben kulivaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulivar kulamattaka insanu fitness ga tibumattaka kurami kasrataka ichi hadisu sunatun igeto irshad udebato kobato ekade paru kurebe kasrataki kobato islam dinuga gewwarga terega hadisa sunatu ga terega aharamega kitu gurwaruga hukum takum bernuwe aharamene kolwere kasrataki haraka islam dinaki namaru kuruma zakat dinuma rodin ma hajj dinumto islam dinuma netito jogo jehun haragam sabari rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabu terega prank quest kuruwa fatibi mashhuru bodi pranksters prank kiwe samaja kuruma kiwe bodati igato hunago waduga ebihun ekan kuri asabu ngabatibi ima maja kurun adi music quest awne hudude keterega ekiyambi gotaka kiyede hadisa ka chita ebahuri aharamana ngabege rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra kore bidu angen kudi firen kudi nukume ekale fana marhaba denne wotun tola al badru alaina milawa kiya hada ekudi marhaba ki kambes bima lawki wage haram kame nukan aharamana ngabege ekala ku waki gewade ke terega waki haudude ke terega ekan onne jehni namares miedu aharamege gawamuga idu mi mativeri idu ingeto mi mativeri idu kongideto mi olhiya idu ingeto alhiya idu mi divehirajega naburais ingeto naburais mi faha kolli kine kunto india ge hinduge holi kulani gota angelunge gaga kulangula majako ingeto gagolive innina mi idu fahakolli mi india ge buna holika india ge emihunge nuba kalagen holika andalafa emihunge ebuna ingeto mi darubari musu nimmafa emihun den e para idu ai holika ki e holika angin holika emihunge kalagen ge dattege andalafa enuba holika andalafa emihun e fesi iden ai holiyaki kulja haidaki ei emihun
kenabis moegen kenabiha afihura fudagen kirangalaga masduragen hamabuddi filagen tibe ebbe qadebbe gaga kulangula music jaha nafa hada ide mir divehi rajyege islamic ministry ngore divehi rajyege islami sagafata din kuriyer mattaka dannabe kalunga committee tan hada etena borti musalla meum ayel ko pati bilta divehi rajyega miyadu mi feturabundani india ge sagafe fitur mattaka miyadehri india ge cultural center Muhammad Rashid Aladifa mir islamic ministry ge dannabe kalunga belmen nek आरमेंगे ना प्रेसिस को मेरे में कोई होली होली आई है होली आई है होली आई है ए पुल 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 ए होली 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 ए ना होली मी से आले गाँव के राइस ना डायबरेस बस में थी आरमेंगे राइस तो मदिस के राइस बस में नहीं साबुका ए ना कोई बोले सूर्य नमस्कार बुना बुधु कलांगे इरुगवा देवता गायत्री देविया सूर्य देवता Alapang kurmataka futama kasratu farhani uttamu mattaka debuda migotatibe then e pauge e aji hekin inna bara kasratu ei surya namaskar kiriya ei ebihun irugawa de kanange gabulukon hita ruhun gabulukon emihunge hashikanange iruge de kanange forwala hakate ebihunge buna sola plexa ka ingeto mibasmi iruge mi scientific podu wahake doctor dara gabulu इगतो मे एल्टमी अबे कमे वलुवालनी हाशगडुगे मेदगे गुणवंतक इन nerve supply ge इगतो bundle of nerves me celiac plexus me किया common नाम में गतो ए लगोडी अंगहर में thyroid gland अंग एडम सप्लो किया गता इगतो solar plexus me ए इरुगे de कलांगे फनुवाला मा वर्गोदा hakate damai चिकवा बोनी ए hakate libeni aharwenge kalage hitun gabul ko hita ruhun gabul ko ya kuttambe e bar step kasate hidima kan mieru mibar kasatu hedimatta ka divehi rajyege igeto me kuriga rashid jumhuriya elaga verikamuga diha sagaraga me india cultural center gaibu kuri e cultural center ga mieru soti divehi rajyege website ka emi unge me bodu masakata ki yoga hadima yoga ras ko dirma india ga culture feturuma adi india ke guru naki ko bato obiyunga dina be danna be kalu milmu wari engato mege hekke mi gananduru ka bebi yoga haraka duka e haraka hinga de magane engato ashew imranu abdullah no namuka kuriyan acharya sen hindunge dini ilmu wariye ei hindu din uganna de ilmu wariya hindu dinan ahul bari kurman ena mi nasahde miha ena mi kari hindi duru galwata एवीहोंगे मी बाहुंगे मी बाहुंगे कि संस्कृत बाहुंगे कि आचार्य हिंदू दिन का आचार्य प्रतिष्ठा की अंग को गरे गेस के मी बोलो हर कहेंगे जब मी नशीद नुक में भी पुरानी रसूल का हदीस से गबल को लेकर वहाँ का अल्लाह का रिविलेशन मिनो नैरेटिव नहर में हो रही है वहाँ का रेडिकल मुस्लिम की दुनिया में रोक करे कमांग रेडिकल मुस्लिम ना दुश्मनों लोगों के इनका तो फिलोसफी मुस्लिमों की टेस्ट को मैं लेबर को बेनो वापे तुम्हारे बाहर अल्लाह सुन्नत अंगुले रसूल का सुन्नत अंगुले हदीस का एक बार दिरों बट्टा को नमाज उठाए को गुरुवान किया वा जिक्र को हेदुना हवीर जिक्र को रेगड़ वादुका दमनावाद को हलामी उन्ना मिमियों में के रेडिकल मुस्लिमों मियाल मिविस्लिम का आहार में मुस्लिम लेबर को मीना मी मुस्लिम फर्स्ट में सत्य मुस्लिम गाँव में के मीना को मैं खा करूँगे इंगे तो मी बड़े फोरम तक मीना मी बकार तो नहीं Mihin kiage Rasulullah ka hadith Allah revelation, the revelation of God Almighty. We have to find a different narrative. Kiage miwaruge ingato mi faase ko mi he minami mikala uriya tame mikama ingato taraf puri buddhin Christian din fatuni ma dem buddhin fatram begen dive rajye ka India ke cultural center kobato satta Muslim government ke India ke cultural center hunanje sababe होम मिनिस्टर इमरान दीन इल्म वरिये अदालत की दीन दन्न बेकलती भी पार्टी के एम्मे बढ़ती इल्म वरी लीडर गति भी मिसर को उतरेगा अदालत पार्टी के इल्म वरी लीडर हूँ होम मिनिस्टर इमरान अब्दुल्ला आदि अलीजा है वाइस जमहूरिया अफील चीफ ऑफ स्टाफ बुरेदेंच है राइट नमी कीने पाकमेत्तो मोहम्मद नशीद योती बुद्ध दीन बिंगाल मट्टका इंडिया के कल्चरल से नबी सत्य मुस्लिम को बिना कोफा e harka ettangedani fatwaru kiyaga fula kuramu school taguge
dariwaruna miyadu namadu kuruma namadu gayam kuruma egeto rodifma adi guruwankiyoma tumurve hettuma ei harpal fikuru kama budeni ei terrorism kama budeni bunadifa midas kodeni kuda kuda kudim miskuta kuge kuda kuda kudim bodu roomaka ingeto ekkofa mi hedun talagas baguwalan annaga tibehen ekodilabba kuttam bikurani budugawa kalange surya kalange gayatri kalange subhanallah subhanallah ahar menge zuwaru ahar menge man bafang edaring duriyan ofum ma kiga kana faradu ga bangi gowafa wafadu ga gamedifa emirunge duluga saharilla difa adi haddo sima agiga katna ahar men hada muslimu namedifa ahar men school afonu ahar menge gawmuge zuwaru ahar menge tuttu darina budalla lokam kurma kufuruma ingeto shiruku milas kodeni subhanallah ahar menge gawmuge medu hamagati bi dini dannale kaluna gawmuge teduweri rayitun darin lokame mitama salale kurame tabima medu Maoist nationalist movement feddi divehi rajye ಹಿಂದುತ್ವಗೆ ನುರಕ್ಕಾತೆ ನಗುರೋಳೆ ನರಾತಿವೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕರೈತು ನಂಗಹರೆ ಅಬರ್ಸ್ಬಿಕೋಮಂದನಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಗೊಡುದೊತ್ತಕ ಬೀಸಮಂಗದನಿ ಹಿಂದುತ್ವಗೆ ನಗುರೋಳಿಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರಮನ್ ದೀನಂ ಬೇರ್ಕೊಂಗ ಆಹಾರಗೆ ಗಾಮುಗ ಬೂದು ಫಾಳ್ಳಿಯ ಸಳವಟೆ ಅಮಾಜಿ ಪಾಪದಿ ಮೇದು ರಶೀದುಗ ಅಂಗಾಂಗ ಬುನಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೆಡಿಯಂತ ಬುನಿ ತಿಮನ್ನಮೆ ಸಲಾಮದು ಗಸ್ಸೆರೆ ದಾಂಬೆನು ಮಿಯಾಮು ಯೋಗಾಕಿ ಹರಾಮಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ನುಗುಣವೇನೆ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ekama paharmenan ibenge aharmen emme sunnan erroda asura rodevesei ingeto musa ge faruge gamuge foduga holu berin hipa gotaves ekko bedantibe aharmen mi ummatuge mihun asura rodevesi fottaka ingeto muharramoge dihawal duwas nuwe dihe nikarwota nuwe dihe mi koy rodivman ekale far hadis koraba sunnatun dekkevikam vima aharmen ngade inge aharmen ge islam dinaki yahudina adi ehem fettaku gahal warin kamuga buna bay tibikamu ga binames ebe ko kura kantikas eggo kurun aharme nuwane kan aharme kir guwaru ayat ko benge hadise ki kale fanama hitan ara wadaga tima ebuna wahke nukan e yallo gahikan ekale fanu gamil edumuge ebbes wahak fule nudakkawane kan kir guwaru fenne wada alloge ayat ko awale wafa vima miedu aharme gagawmuga leading gotuga mitibi MDP ga leader miedu MDP ga amu raitu mes nune ke punam bette ehen nune aharme jahanname gosdane miedu migawmuga tibi leader aharme raitu ne medakkani jahanname ga go miedu aharme amu raitu mitiba leader nune ke punam bette miedu aharme gagawmuga Muhammad Nashidu ingato ebuna yoga ga bingara India ge cultural center gayan kurima etano yoga ga harkataw fettima den inaugurate koddini summit fembre ga kombe fletto bien india awdu ke moga emme adu harko urubani india awdu ki moga emme adu harko uru pappe fula yaminu raspannuga summit level ga inaugurate koddebi yoga angene ko ekokon jaha ebe fula ga kurifa matika ehu ya harkate ehuya faish amatake kuriruga ebe fulage minister unna ebe fulage party ge coalition na adi ebe fulage dini donnabe kanu wetalwati bi hinifru waduifa majaalefa ufalam folifawa taza finipembalen ero goti yamege kurifomatiga kama sutura yoga ekolkolun jeipa kama sutura yoga ekolkolun jeipa uwa e kama sutura yoga e anghenage ingeto defade beduga e forwanje horene kaman hadisunna ichena harmenna sabitiwa gunawangoti ingeto yamelu kurifulmatiga demmiyelu mebuni ei yamelu kurikabe none ei yamelu agwattalu mattaka ekan rebi intizam kuribe kurikameke den ehemejjamu yamelu ewaruga fahishu kamekuraru betuga majabe fe innanito ahuren jalsa gini den etanai India ge hijula ya se mihun narafe mihun barhana ba beshima ahoren etanu nukumegen dani ei ahoren ge din gabul kura kamenu ahoren deken belu wa manzare nu ge kien India ge hijula ge barhana angen fihenu ge ahore ehe me ahoren etanu nukumegen dani India ge igeto iru dakuga ahoren ge darin libunima ege da kujjo kufamete kama India ge hijula nenge buna
angin firihun kotange hedun alangule angin kuli firihan kuli gamihun firihun bodati firihun sali alagule emihun annale asa dettala eme lavek kiyana kiya emihun awra dakkane aharmen etan durwani aharmen ge nuwaddani ei aharmen nurwe kanta bima aharmen ge fash kada dabima den yamen waduwa enne dive rajya ga waliyul amru wefa dive rajya ki satta muslim qawma kabiruga raspanuga yamenu ingato yoga kama sutra yoga jasa armiya eko kongos armiya ge ingato private part we defade beduga ena foruma fornche gunaman haamera ingato pepalla fengirugaves yamenu wetter kun durakannude yamin nabi majakam kan ena kitibi minister nabi majakam kan ena parliament member nabi majakam kan ena ga party ke funna musiasi leader nabi majakam kan attiwe baljali yamin nurga ka bana yamin kurbati gawar faasha balin hingiruga kiwe kan to yamin etanu nokuma gengos ekan intizam kuri bag masala tahugi kon emi hunna bedu fior ready ei yamin kurwi kame yamin kama ruhiu kame Nasir fatta for yoga ge dole face swadu kiya fura ko libataka yamin enen to puni India ge leader no harmen purasar pura kan wane India ge leader no harmen ihusura pura mane ko aharmen ge gauge aharmen ge dina hilaf adakare sagavade aharmen ge terega ashikanna mulen hedi ma aharmen ge terega hava buddhi gati bi aharmen ge terega Allah bireti wa taqwa ve kammati ge tibaka ko ewa velakkan huttuane ನಮ್ಮ ವಸ್ಯಾಮಿನ ಮಸಲ ಹುಟ್ಟುವೆ ಎದುರು ಹುಟ್ಟುವೆ ನೋಟುವೆ ಮೇಲತೆ ನಡುತ್ತರೆಗ ಯೋಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೆರಿಂಗ್ ಎಬುನ ಮಾವನ ದಾರಿಂಗ್ ತಿರಿಸಾಗ ಬಾನಿ ಪಿಪಿಎಂ ರೀಡಂಗ ಅಬಿಂಗ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಂಗಡಿ ಭೀಮಾ ದಣ್ಣಬೆ ಕಲಂಗೆ ಬಾರ ರಾಜಗ ನುಹಿಗ ದಣ್ಣಬೆ ಕಲಂಗ್ ಬಸ್ಪುರಿಮ ದಣ್ಣಬೆ ಕಲಂಗ್ ಜರಲ್ಲ ತುಂಬಿಡಿ ಎಕೋ ಕಂಬಾಲ tomato paste ula emi hulaba tubli balwani gawm ga hada ki ei den gowari boma be ba ka mele selakani yamelu tahugi ko limma febba ken ei masalen ei ekaba hukum kaba jalal adi buli mere se bane jimanne ka hisab ne bane masse tahugi kale ko bane misar karoba bunaru ga harmen nga benge ek gowali ken ebuna rbx no kan ek gowali ebuna MIT fatas zadu ga fatahekkan ahar manna ga benge documents takun adi forensic ge recordings takun medical documents takun adi duniya ge news takun MIT fatahek gowali ma ei America adi India ge hudde chenu ko black market ga ahar ga vikkai chikkan ega fatahek gowali ma e ada ki ga comfort bir mura birwa kan emihan ge sokujani emihan marwa kan news takun be kitam me kabe me dogwada ka me ko doctor lo ko mo bajati puni ma baik be lo ko gabul kolla zaman nu kura kujja amra ngangarta kujja Dr. Muhammad Adif dekke teretto ungo jahala search kolla verify kolla ega truth ega tedu go hodane vene kantam bidakkane meda ki forensic fotten atan eruwatta first minute sulagane zama meda benge harmannan igato gege dege mes ebuna gun powder with China me MF with duniya go with explosive gun powder with body base e fadala mes adi miyako bima miyedu miha hama ga harmanda badi be echi uriuga miyako maraleba vara baawale bomme miyadi e hadagen e comment nove igato lonimadi patahen e gowa emiya fansavi sah janatancha dawar ga echen idea miyako hadanito mi logic mi babal ko to adi ebuna bon hedime kini islami dawlatu ga miho haru kalifiku ga miho Afghanistan go boma hatiyara echi daskopede be miho IID tamri hadafte be miho ale mere grade dihe gole kujje sigene YouTube ingeto video search kollagen ebuna gegati degen ebuna badi besu faddala MIT fataymaru go badi bes kolen hodala da gadire sulagale kamen ei den ekabako memi humbe pani MIT fatay gori badi bes e gamnali charcoal potassium nitrate adi carbon me sulfur methane me wage percentage ke terega ekkofa hadala ichche kawren egeta sateka guda barwa explosive mi dakkani RDX miyeche govima mi ka goten ekbako saabunuga rot atuga ingeto mi fatahe govima nuota mobile batti phone atu gowagen doctor gannaru ingili takke nove atuga ingilta faba porni ahole mesmi hospital emergency ga masek of mi mika kitame case de record kore video kore photo e gori
panara ganara kujja mena doctor takkan inge to agency angane ruga ingini takkan mui ainge attira kaba nege wara fish coaching he govi buni matuga phone over mobile phone over goviye konkal phone to batti phone me medical me batti phone ata govi me bawaru den menani india ga aharu ga diwali ga india ga medical college mahatma gandhi medical college menani hospital menani etaddaru ba ko aduga noda fabuga MIT fatay gulagen saati loge funnabu girige faadagen noda ingirige fa ingirige man igita burige faadagen noda atuge ingita burige faadagen koshito gobwadi MIT fatay ege gobwala fe gombaren duranu deunima ahore me MIT fatay new year jihmi hai ahanna message gobwa dokalla fa durad dubba gane laskamu deyafta wande kan ahore me kamta birwa babbe pembeseten aduni we huri ahore hikko subhanallah ahore me kamta du aduni un diyede em ebawoche me MIT fata kya de evure ma bar ko echme gobballe egat RDX gawa ka bilattani khandele kan doko michalla du me wedding hada gob amille gobbiche gobbi ya minwa o mister umana siru bebi no me naala kan gobbiche gobbi den meru ebuna me zangu TV kon ebuna me filifam malosh kologe tahuge ke puri ekudin negi ke ngoni kiheto e alifanga dengoti e special effect kamang ingeto ebuni special effect me genai e video edit kolla kama ebinu kama nada kama egetere ko hurugane kiheto eri e was very simple coming harmen chemistry department taga laboratory ga ingeto ege chemical benu kurana alifan dakkala stage display taguga benu kura ingeto explosive ko benu kura alifangade bombe gobwala misalan e me film ga ingeto e scene create kura lycopodium powder me bursalane bur lycopodium powder bursali ma hiwani alifangade rogen dahin namase role fa nivigen dani ha awal etatini miyeka gallewendu wane wima e fatahi jafa filpe malsterega lycopodium powder bursali e miyeku bursali ma fenna miyeka de video daga miyeka fennani filpe malsterega bolu alifangade data wima forensic ki hagige bode science forensic ki olwale wele chennu wima divehi rajye ke fulo midara gadwode sipage ga MNDF ga 12 arti mana maseke pure me kiyafa mewati ga medeji chapi me police harme ga fatto gale fawri ei ahorende fori wahaka deke no me badime yaki bi gete ke sate ka har pure duniya china me egeto ijadu kureche adi development hongara me ijadu kureche ei ya dirasatan hedi ege govunta govwa ege ID hada e govwa ege lebu gellunta delegale document ko text fatta forensic fatta doctor fatta emergency medicine fatta lief HME wima sifage ga bara harwe finna mi ko me me fuppa timannenge badibe habe hecci doctor adifa buren ahore baada kadi awle subject wigigen igeto namas migamuga insafun adudisafun hukume be courting onnawa yame ablu kayuma orgo me homish omarasira mihar bes ibrahim soliwa enage kurige me siyasi partneru muhammad rashid inal jaluga bomuga masala simi jalu danjene bodadi gamodi mujirmun aneka saharba me dias tevisana mujirmunna hawal kuran mi kurevare kamennu dive kommere to kosmeri wisdom ejje me ade wisdom ejje lanka ga raitu no kome wisni pade lanka ga raitu lanka hame ngalma nukui pade me ade moral nationalist movement masette no pade dive raje salamaru gassade benni wattaka dive rajya kamiti hudumuta werin garuni hamade ko tere geramataka pettumataka dive rajya ga insafaki hame kan eppe kalibeshe no ko pagedman insafaki huriyar me garadu ka hamam kamati gaam kurevare chekeni mattaka ahorenne kuti mi ummeduga ahorenna ki masake kuramunda team nukuti mi ummeduga ei dive ko me rahite ga sumide mikamu corruption attalima mi anyawa tirisalga bakkamuga culture nimuka derumata corruption child abuse molest inna mikantang adi ranna mari kurigada samodu ko nimmu mataka ahorme me nukuti mi adu dive raje ga rahitun aniyayeri werin dukon emirun salamatu magu hiyar ko gaduni mikama salamatu ko were wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walhamdulillah